paying for Madame Messer Casaka Cranama. Yeah. Nana Yeboah is Siama. Me and Casamini. Mahute Dindi Lollipop. Lollipop. A.K. Yamin Kempi. I am a signboard. Okay. Man can be and shim. It's a Mephibo setting young coupon. Obey me say. A we are Sian Cassana Yawono. When ya Agradaa Shasia. Now we nipa. Sanity. But there said that piece about me trillion pong. Me manager kese pa. And me trillion pong yankopon. Ekuma man kwa yankopon. Ano binte bi yankopon. Wano kura me di free me fibe me kwa me benyi na. Ewrade ne me boafo. Me fibo set yankopon. Maybe I met him be a me boni din. Nana Yeboah siama. If I say my bread. Okay. Minu aba my bread was setrem any abrabo. So for fire we just on a kind my bread pain, me shoe pain, my tete pain. And ya bread pain. Ya bread pain. Ya tete pain. Mo Nana Yeboah siama. Me fan say ye wo say kroma bontre so. Okay. And yet to me, my chiripa is a children say. Okay. Me crom kwan adwuntofo bebre wo. Wow. Mark Abraham. Adwuntofo bebre me crom nyina na bebre omo ye de omo wo se children say abonten so de. O pa adwuntofo akukudamfo a ho no mo ye de omo free. Okay. Na baby a me fan sisi a mete anka say ye achiase. Okay. Sofia achiase. Okay. Wana mete a wo frame adwuma. Okay. Me ba na mabeye. Okay. Na nyamianem no kurini. Nana Yeboah siama. Echo school we he. Me go school. Me started wo Swami. Okay. Na me wie wo Achiase. Okay. Na me wie in fact. Me sorry, ma me nyima ni kakra na ma bre. Me de nyami sha wa bre pen. Ma bre. Wa su pen. Ma bre. Abrabo asase no na me ni obi a. Okay. Me nua ba wonim se ewi ase ayewo no yankopon ni nhira ente bokro so. Okay. Se Ewrade se we hira ni pass mesi ayeden we wie we wie Ewrade ni nhira ente bokro so. Me wie school me kwotena me no obi kwotena wo ye friend sen sa kuri Abidjan. Okay. Metena ho no ma na we school ben level ben. Oh, me we school ya de ne twa ato last. Se no ne Form 5 last. Okay. Ye wie na emu twam. Okay. What I say? Okay. Uwie ye ben. Entu musam pa cha me come as. Okay. Nayas. That is when we school no dey. Me say me wie, o na ya be say de be kai. Ra. Nana. That is oh, see, me do for fair me wie school. Nana e oh, me wie school. Me ma wo yi me wie. Me say last batch ni calculate na we. Okay. Ye be ba ho. What dey yanko? Ada ko pia be. Ba. Yes, papa. Me wie ye me ni obi a. Obi me kwotena. Kase pe bia dey atena. Me kwotena Abidjan. Ekwa ya mami am ne kwotena ya say for na ntekwa edo. Me ben bobo no. Yes, what the atebubu. Okay. And the man yes, I near address school. So any say to we create one of crime fan say be a white meaning. Me am kwase adwuma bebre. Okay. Then I was saying me dey me ba mechi. Okay. E wa Ghana. Me ba ye no. E beton fos. Me di ka ba cantonment. Okay. Me and me nua ba Agradaa. Near you fos. Okay. E wa cantonment abontenso. Oh, okay. Agradaa yeah. Agradaa me won me but no mama part de bia. Ye na na prefoso. O tie na contour social exactly. And me no patch me so. Emie key me no key. Key. When you key no cre e da social media. Na ye fos. Okay. E wa cantonment abontenso nkran. Ti ye wie na ne Mcbrown.
na me sa na tie dia mesan so aye da akomani mu abrabom okay timne Mcbrown na Mcbrown na yesa ko yi force okay ewo aduma bontene so force line tie yi ane de ko abijan oh okay ni akoton oh ntino sister me ko ana maba na Yeboah tie na meye iwu ya na se Mcbrown atwe no yes me mani bi enye dey enye timi ba ya na metna ase that time no I check akra na oh la la e was say me mama ni ye dey e da wa abrabo me nua ba me fale adwumaye ibubuja na me bubuja baby a me kokose na e follow was it bubuja na beto na aduane yefo no oma bechim oma betomi gya no mai dama akwa de aye aduane mi hwane praye pay ti mi hwe na mi hu se bia na ya bu asiama e wo se me chi bayire na me chi bayila me emmo 4 o'clock ma ko yitilapia adakase na me de abetu se ewo ba ntima asali opposite wona Intebedu na mechi akwensafo na mechi na etu hwia wo mo ke wo pa wo pa ni a wo twimako wo begitwa je ni entenam so ni je ni na ye de enam me ma ma misika ho ye den eda sister gusu ana achi hwia wo mo no mo beto me hu ya ne sanya me adom me kwa nkran tudu ya na me ko fa ne ma na me besele inti be se bia week na ma gigi misika na ma san ye de eko ti wo mu a musimedu Nigeria kwan so na me ko Lagos me ko fa ne ma ne ba ni nyina mu ti me ko fa ne ma me hu se na ne abo asia ma abrabo no ma setena no ayete nti ewrado so ye dai odi manim kan ti me bo modin a me ko manim na me nya ska kakra that time at 20 years to 21 years me akase wo se minya quarter prot ye de to that time menyeska okay in fact me nua ba brebe be say hu bra we start ya chimuja anytime 97 mu ho no 97 okay 97 mu ho no intina awrade guso wo ye de wo bie kwa na ye de ama me na me bo modin na me nya me plot okay so brebe na onya first plot no 1997 wow na me che boys quarters bi say school dan Satam sana be frene e school dan say ya intimi ya na jama di mi kama mesimi pacho mi ntina kuma se abonte mo bo wani na time aye de aso mi nua ba ye betume me so me life se na menye na wonye wo ye favor na to se kwan me ma medam me mo no me ma medam ka because of opon bibia na mi buade okay yeah me nua ba me kokwaje ye timi na mo so a me ye yi na me hunu se awrade bi ekram se Miss Miko school ni nyame anum ni kuri ni na me nim acting oh wow say ye kwakwa ochira won say wo school bo no ma kwachira ye kwakwa ochira keta minie enwum kura minie na ye frɛ me ka ewu okay now guy name no me guy name ka ewu eje so anwum so ma minie entina me toa ntino me be wi school na me school ya okay say mu ko school kura be dey no mo di first say me nua ba mini musetweri amponyankopon be wa akra beto wanga no omwa wonsam si ewrado wado akyede nyina ye den ehye wonse tu be biem si no wanya nipa obedi wanim kan obegi aye den efre wonsam timi no ewrade boa me na mesimi twesini because am ye ka ewu no ohia na mo onworo ohia sem from ewu ohia sem from edua mono na mi ankasa mi di ma nwensam achiam se wose mi twesini me nua ba ti ya na second sent to be by baby na metena na meche mechi kusia ya chie okay papa yi betena ho na e friend second sent to be first sent to no wi na second sent to be by okay na se papa me pesa mi di mochi brebe na oka ho asemi brebe ka ho asemi 2021 mu ho na okay yeah se pesa mi di mochi na Yeboah pesa mi twesini
oh yɛmfa sɛ de wasi agye wo ho ne ate no yɛntumi yɛ de ɛmfa anya adwuma me nua ba me pray tino me pushi wura ti me wura mu na me tumi ko hyɛ te so a 1 month wo me that time chewa na waba me tumi ko set so ye be che aduane sɛ die sister me nya bi ni sɛ me nya star o nyame na aboa sɛ be nya ni yade me kwa mkuta me girl wo lonka sister meta sa resa chichire kra ye de enka wo ba de nyame asira no na we sira no yeah sister my bro abre ti that time ni nyina ya kira me sa akɔfa ne ma ne ye de eba okay ti me kɔfa ne ma bai na ne beto me dem ye ko hye mu wo manso adubia me first movie me ni Judas okay Judas ya me papa ma de nyina tenso ana ma sore no ye ma ase okay was sese adwuma na mu ma ase okay ne ye kɔbɔ adwuma no Judas hye me kura senana said ye wusitie no Awurade bɛyɛ wadom na ye bu ade na me woka na so are be ye mintam gyinafo sister na mwa holy progress by Nigeria ni be betwa asini wa ha no obai betwa asini nya ntaban na me me papa ma ade nyina katagro nya ne baby ko etresu ana ma sole wo se nana me fa baby a Awurade bɛyɛ watom ama sɛ de wasi pray ahemfie sin no Awurade bɛyɛ watom sasa me a okay de na kyerɛ sɛ enye 2021 na akyɛ me sister me bɛda na maka okay e bia bɛyɛ 2018 mo ho baby because 18 mo no me twɛsini ya sister me twɛsini sɛ me nim me twɛsini o the academy kra nya asɛm ketwa okay etimi nua ba ɔmo hye me nkunan na chewa so anya ne baby cause na me mfa baby a chewa de onya ne baby nko ye say chewa o se na so na bro chire wa me kan but oka se onya ne baby onya ne baby bi anko no me nua ba me na mua ja go try fruit tonga okay ma ko try ba tan modua okay ba tan modua so ma me hu ye ma me panyimu wo di sika to wall so wo di ikodi dwa wo fato o bag ma de kodi dwa no se wo kwa na efra to kwem wo ma so free school ye de e ba na mo nya sika na ye de wo kwem okay e na mo fai wo ba ya so me ya me wo fa ase akrobeto na afa sika no e na wo bo dua ye siesie fun wo kwem e ho no se ya anto aka nya ase ye siesie fun no se ya na kire se wa wo ma na dua na ye de enya obata modua okay no ye ene pagya me nana enkofo se ase umpe actors no asem wa colleagues be ma no umpe o masem adentia ase masem oni o challenges manso bi eda me no obi any problem it's a legend enkofo dey see me no obi any problem me no obi any problem me to am kofa junior na Yeboah bai okay voice ne wanya okay body language ne wanya sister etem ka so Yakopon be won obi ato wo no omo an twede ese na de Yakopon de be mene bi ehye ne nsam enti wotum ye de ensesa ne da